Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel. It's Anima Rongpipi here. This is the third video of this channel. I hope you enjoy by watching the making behind the scenes of O Korpi Jirpi album. Nili arling penta po igdat po la nili third video lo la so channel la puthak la sinang litum kado kavita nang kilang pipen nang like pipo nang share pipo la nang subscribe don ipo po sining chithelo la sinang litum la so album O Korpi Jirpi po nang litum LST production long ridam te long ig la si la behind the scenes ko son si ka bonda pon ma nang litum lang ipon ka la si karda. To do our shoot in this hot weather. This is our cameraman Jackson. Maybe take this. Looking nice. Chakra is doing makeup. And this is our choreographer Kanokda. Hello. It's too hot. Group. Wisnu. Oh, ito gumpay sa napana. It was the last day of shoot, but it was so hot outside on that day. तो थोड़ा मैं रेस्ट कर रही थी अपने दोस्त हमारे वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ. ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट है, मेरा दोस्त रूपजिली. korpi jirpi hasi cheloji nam sarti hini tipodi negi nam tinam tunji metro nam kinri ahoksi nam fanseng nam ke haki namne nam hake ni nam piji sel One sec. ये हमारा सिंगर है इस गाने का मंदी सॉन्ग रंगखार. वो खुद ही वीडियो ले रहा है और वीडियो बना रहा है. एक्चुअली इज़ अ वेरी फनी गाय. तो मुझे अच्छा लगता है इस भैया के साथ मतलब वो बातचीत करने के लिए और एक साथ काम करने के लिए बहुत मज़ा आता है. 1, 2, 3, go. korpi jirpi hasi cheloji nam sarti hini tipodi negi nam tinang donji metro nam kinri ahoksi nam fanseng nam ke haki. Hey dear friends, I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, subscribe and share. And nang itong yung sila sa video lang itong to LSC production na nang itong lang itam tami. Thank you. Have a nice day. Bye bye.